Olek ya turu me ario maen ke maen en pe nge kamati ye. Well, tien po bedo mayot twali orlega pa Katolika Malaying I Holy Rosary Paris Gulu City kama Father Henry ma oberu dano ma oberu ka juato loda pekar malach gujo matiki kero do chanyo loga ye en guru lo kuma pa ye kijami mukayana mantikati mepole igen ma makaki tela lobuni mani iwibie gina chiel ma para chao kera ye o wajini kumbiri chani gamenta tika willu lu jomi on moko chek ma lo on moko chek mukana tiki chwak ma diet ikom lemeno ni ana bol example ni yang chon ke bi mi million of beach 2005 pe kwanyum tam limit ke bi be mi chilling pe kwanyo age limit man dore do ko civilian no military court nyoni ngol kor mano moñ ay ngol kor wi civilian ka tere nen ke di bal ma man wata ki chek ko moñ ke chwala ye mano do windolo ci ga moy bayo ginyo way chilling million mi chiel makimioni dok umaro teach medwako wek lu meme mo ko chek ku dok lo mi ngol ko ti wi ngo ching mo nda ayo dojo Igi million mia chiel me forge million mia chiel kitian lok magien ngeo la kuri mio chene man po chakatien imael po ario kia beach ki mio million abija beach kilo mema mi moko chek we ku kwany gien magelwone tam limit e chek me Uganda cham chana ki chulugi million abija beach imael po ario kia par bier ki chulu mema mi moko ok chek million mia rio me kwanyo age limit ki chek me lobo Uganda e chabiet mukaro waneno ki chulugi million mia chiel kitian lok me kwanyo chek nilo moñ peke tike twero mi piri ikum jomapelo moñ kot ma wogo ene miero piri kumgi eno ke miero kelo chek ni ngat mo ke ken ko timo bal moñ rong kot pa moñ rong piri kume nen ket ma Uganda tika tiaro kwere mandu Kristo mamewa bien katoli gilo protanti gimor kole ene joma duong e od moko chek loyo eno gendu cham chana ki peki ada ki gamo chende meti mobal lo watika tiero kamarach lo piscopi me katoli me Uganda ku choy warga bot lo ye toujours ikine ku lo kom cham chana mati lo Uganda marach ni mwaka chila chil anyoli Nyogamente me Uganda vinyo chente maromo billion Apaa ilok me cham chana umegina kilo megina Uganda pelu chana en ku ki cham chana ti marach joma ti lodge kitika chule ke kengi joma no kitika chule ke kengi me kilo chan ki peo ko manyole me Uganda million piara ngwen ki wiye joma ke ken gin mina mario ma paro lo ye oberu kumbiri chani ni cham chana kumkani dong ti la mal mate ye ulunyin billion Apaa ma ini bing winyo pikomi yonge lokani abi playing video no yini winyo kunan wayne lo piscopi ucho warga bot jo ma waror lega ilokum cham chana ma 10 billion ni nyoni billion Apaa billion kelewa chuli pe kono ni tieni billion Apaa ki kwere nyurni kepto ho I chilling I go
lanye ku manu gen magloni cham chana nyu kele mon won corruption we ko chena ni lanya pe konyo down chira o imiri pa wegine manu chwinji te chol mati de gen mo kana kono ma la diet paare wajo wani kumbir chani budget State House donc tiewa i trillion a ciel ma jeme ma pol ki kene kunu i kene ka budget trillion a ciel ma ki luni billion mia ngwen tie gena luni classified matana o mi yin pe time penyo ngo manu kitika wachone kom lokom le lokom budget mi billion mia ya ngwen man gil ma payot ker ka chel waligu pi alaga wa kwero lok me wilo twer ma mewa kichente wa kwero gi en kartaj mo karja beach port warga me abor ne monitor wajini budget for State House t 1 trillion budget for state ilo ma wagor ne mina mangwen mala ditu wajo kono ni ikum karni lo ko parti mu check magitene ko dana ya pa entre noni moñ pa Uganda itiga chwalo America gwa ko kuch do South Sudan ye ki Congo kabir mu kane an yet dano tiga ta ya pa kun en wayni la wich mier ko mak lo tela ki gamente ma terra dida do en wayni Acholi ki mari petielu mone chidong en penyoni angagi matiga kelo mone ikiena Acholi ki mari o chera nyim kun wayni chinga menta ti ye do meru benani ching lo tela benati ye wajani Acholi ki mari gunyo me ken gi mater dida mano ki kom logada mone opere ikin kafayo ni jemi me wilo weni toujours agikine tie kire wa Yesu Kristo machalo dano ko ya gikime kuone wan ko wagu chwinywa ikumiri me lobo tutwal ma bi poko wa keroba wangeni ka wa akikany ko mala benaka tie ma Yesu Kristo biberu la remwa pinaga en kappa wa yugo wat ken wa Yesu Kristo kumbeti bebi beru kere biberu kichan unen ken mo beru katima yapa jabiat mo karo dano ma pol ki neogi en ga mene mamewa kitigi lu moñ matwum mo ken ke tergi Somalia ka gwa ko kuchkunu mo ken ke tergi ka lwenyi Congo mo ken ke tergi ka gwa ko kuji Saran Sudan en pegi gwa ko anywele me Uganda le wit mir makta mene mamewa ni anywele me Uganda pegi gwa ko en ke terga gwa anywele mo kenne le wit mir makta tian wa ma ke titela ka dano wa ki neogi charu gwo kinewu charu le bien po waramu lo gati bien wa gamu chente ki bot gamente me chato dano me kwanu ngompa dano de wit mir magwa machalu kara o mier wa chua chiel Acholi ki mati pe kilo mone bien mati mapul gunyomi ya Acholi mapul unyomi mati anga mati kitubu kin mati ki Acholi chinga mente ti ye ching nutela wati ye bi miri ungene roba diet roba twer roba mikela la joy sare ki wangi matek kuberi lobo balorok guberi lobo Egyptu guberi lobo Babylonia unen ket magatia kwa kuberi lobo ge ilok na beach o lo ko Balaalo kun wayni kom kaane Balaalo tika kwa diegi iloba Acholi kunen wayni loba Acholi uberu ngom malo ba yo mi na Acholi da Acholi ko beri ye donc yen be gen ka mu kan me bini e to ki bini yo mabe Balaalo tika kwa ndiye ki mu dugu
kunen wa ni pingo balalo tiyuki mudugo anga ma mini balalo mudugo ni o meru wilo kene kunwa ni achulu bolo kui mabayr to alpigamente e kui mukate mano mo ali bario ke piere we chiele ento pingo ke chuli ki kit ga mado lanye lo etamene ni wana chuli perom ki dar mo kenani men la pen ma yana weki in ko enen man ye ngom marba mi botwa pe wa kwer ko ke mu ken me bien ye en ko bet ki woro da ko wot wer padan die pa nyankore balalo tika balu champa dan pe ki lori ye balalo kwa die ki ludugu anga ma mi di ludugu ki balalo be kwa die ki me ye ludano gamente anywa mo nwar per dano paruba roba tika winu ko padan miu en wen peti me lobo kamo kene en pingo ke timi lo wachuli wan po dano ngoma wan watimi ki anyuele me Uganda ye mo kar mo el fario piario wiachel dano ma pol bolo pi gigamente adukne ene ye kwani ngom pa chuli adukne ene nywarwa Eric wani jomu bien ko winyu lok benati kin dano mi duako mung mi duako report mi log ni lo kete in other words entiga meaning Dodoth en wayni unjo mo binu lu pal mung ka win lo kama be do duak ma be piano wan wati mu ga ti kama leng da bon ken mung mo ka ken man to mo ken ko binu kan ka win lo o win be na ma be duak be na ma be watika ko ete tieng ko mo pere wati mo tijwa kama leng chalu tij parba kayini tika tiji me no chente ti kiada kapeti kiada chan ki food parba bi beri kumi we kum lutini walegu kama joy sarel ku beru e pero roban wa awinu ko padano na we ayer Moses ayiri mi cerka teru dama ki lo wijitu roba bi yer la tela ma be me koni wa me bero aya gonya ilo wa me Uganda don wan ma chalo lu ko Kristo o mi robet lu ye mi robet wa ma bonne we kwan mo aki bupa la profeta Isaia kwan mi achil lo kum da teach parba mau deno chan pitien lok me laro dano ne o deno chan la liling pe o la nge bot yo magitika wane la dit father Eric iloke dong macher agi kone lok mo guru twin le Kristo ma tek to twal ikine en recognizing la tala machon mono le comme cage kilwone comme cage la tala machon e kidong ulo kom gelme apa baylo tienum actually tiema ki maogi ya pa ma umier kilek pigien jo ma ki maogi donc en wayni kilek bena pigamente wekuti teach keda donc ben wayni kilek pi Alturu the second Shandan Felix Alturu ma ju unen en ya chula TV kan ma en wayni komberi chana yunga ma ke maodano peki ngeo kama Alturu tie ye an loki maka inen ma be ma yibe do leya le Kristo madung pi gwango ber ka tan e kar mala dit tika loko yen ti kuman be dong aweru kanano en lok mi agikeno ni afoyo kuna wochi unjo motika kwero ni ucham chiotet ki kuch api pam sande ento influencers ya chuli celebs ya chuli jamger ko jamu
angeo gimate time ya pa gimate time karmujong ya gaw district bore karmujong nothing syndrome pe business u lo mo paye for Wamete lega wek Yesu Kristo tim tao mamere do tien wa mukene ke maoge buch pilok melar ngom pilok mat berkati me apa olego pegien oleg bene gamente mitijkia da oleg pia turo me ario maen ke maoen en pegine kamatiye jem magetime mong mer jem patitan jem magetime atie mer jem mabe chek mo pe manyoro ne mer magdan kan nge kamatie gamente mi tim je matie po tim je mi mu watie ki o men wa la tu od mo ko chek ma chon la dit li ando kuma kech ke amal dam neni ero beri ken we ja me o bi la paka ayano wai mara ka nong mo gisa matit penir matin ruot bet bot wo bakul wiwa binong mukisa wek won wa malakisa monyut ma matit ikar me chan pa wore ogotane wiwu we omete kum tich parba kidano ruot wa Yesu Kristo mo larwa kito malabenaga ikar mo chane pi wan we o mi wu kwa ma pegir